mas sampaja perlu ki misalna emiteta sisana mas sampaja sunna na cidami ai ambila mo mas sampaja ki lo irita sampajata na poji ka puang Allah taala irite tomatota ko mario tomatota mita ki mas sampaja makpoto tu puang Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Alhamdulillah, seluruh hadirin dan hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu terasa ringanlah kiranya kita melaksanakan ibadah-ibadah pada to angkaiwi ipasilenar rilalenna yawtiwi baik pakasiwia parallu makoto paro pakasiwia sunnah. Tentu apa silenaranna ia gawi mencaji seisa modal untuk riwanua akhirat namati pong Allah Ta'ala. Sabak kotomi tulino to makkareso ri akhirat mati dina to makkareso. Jangankan di akhirat Bapak Ibu, di alam kubur saja kita sudah tidak bekerja lagi. Jadi komilino makkareso ya. Di alam kubur saja komilo ialah perbandingan pada anak engkewi rilalenna babuana indokna. Dua telu na perluang tapi di nak kariso. Boleh tiga niro na perluang ero boleh kuan walino. Makotoro mati rialenna kuburu na puang Allah Ta'ala. Dua telu ya perluang. Nadi mato makariso boleh tiga toi romatu yeneritu boleh toi kolino. Anangkang kay rilawatan na indokna rilalak babuan indokna ro sampai rilalan na agama ewe ye lorengi makunrai engkewe hamil matampu sarikwam mengi ajak na napasilena rengi resangi puasa nasabah anak yang ada dalam kandungan memerlukan makanan. Hadirin yang dimuliakan, makotor kelalan na kuburu na puang Allah Ta'ala. Jadi padang itu hadiri modal pada ipasilenar. Tepaji si mata rielo palomolomo na puang Allah Ta'ala. Sarikwa mangi irulay rampe-rampe ngaki aga yang kesi wadi mancaji acuang untuk beribadah
di atas buminya Allah Subhanahu wa taala ini tuanna ada sarikwam mengisi mata engkai palumulumui wipigoi dua telu deci dua telu ayat-ayat malabina puang Allah Ta'ala ya biasa naramping aki gurutta yang kewading ialah akatening untuk pegoi ria senge decing baik decing yang kesisumpu si bawa puang Allah Ta'ala makoto paro decing yang kesisumpu pada tak ripancaji pada tu ayat angkai baca denre puang Allah Ta'ala narampai rirana kurang melebihi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Majapunar itu pada iparintangi atanna puang Allah Ta'ala khususna umatna Nabitta sallallahu alaihi wasallam riwattu engkata pegok decing ajalalo gagaleng etakatai sangadinna puang Allah Ta'ala engka ki ikhlas mapas si mata-mata puang Allah Ta'ala ya katai ya magiro nareko puang Allah Ta'ala ya katai pertama ko puang Allah Ta'ala ya katai deto kecewa panareko pada terupatau ya katai madari ki kecewa ya ura kajajian di pangulutta Ali karramallahu wajha dia bertausiah di Madinah luar biasa caranya bertausiah. Nah, setelah bertausiah pure sampaikan ceramah, pure sampaikan dakwah Islamiyah tetongi ko babanna masigi senna masu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dikatakan Ali sinin naron nang tapawe makasimanang tapi de nawiringi puang Allah Ta'ala apalang iter kada mahagi na de nawiringi puang Allah Ta'ala apalang kada nasabang kata si tatokwe babanna masigi nisap puang Allah Ta'ala kada tajengi sanjungan dari orang-orang yang mendengarkan. Jadi rotol lalu ronange, deto gaga romati, deto gaga lepa mapau, nabi tabale pa makada tading apalang. Sabangkata tetokewe rilalan na tuatita tajeki sanjungan. Ya kada we kanjakna bicarata kanjakna bati tama paletu. Tapi dia kagak mampu, gangkana apa yang dia dapat adalah kekecewaan. Ya. Piko gani carana ikhlas ki. Ya. Tentu melalui latihan. Di nirulle tapa ikhlas bawang, tapi engka latihan, napa yojini nareko pura ki pegok ero dicing. Pada padanna ipakeng kerilalan na atiwi maka de rogi ka mapegau nareko canya puang Allah Ta'ala wakatan. Jadi pakeng kekelalan na ati rogi ka masampaja ko canya puang Allah Ta'ala wakatai. Rogi ka mapuasa nareko canya puang Allah Ta'ala wakatai. Rogi ka biri rogi kak masih dekat na nariko canya puang Allah Ta'ala wakatai. Paku pada aku mi rupa to wakatai pada rupa ngulut tali onangi maka ni nariko deka kesanjungan. Jadi tapakan ke kolalan nanti tak.
Nareko ipakengkan itu kolalan na atita pada mitu bateta mapegok decing riwat tu angkana tau mitaki makotoro nareko degaga mitaki. Pada mi nareko pegok decing baik pakasya perlu makoto paro pakasya sunnah. Seret naso engka iya cerita-cerita aga naseng nakalalesi sampaja sunnah ku tawi. Akadaka ayasan nakalalesi nasesaman nakapang dina je nabaca doa iftitah. Ya Quran Allahu Akbar langsung suratul Fatihah. Kadaka kang asan di sampajan. Apa kami serasan. Nasanero ya guri di biasa dinang kana sa dinya. Napodaki guru tamakada kumas sampaja ki ajak tabacai doa iftitah kecuali nareko sampaja tomati. Kadaka kang sarasana sampajang. Terus ini na tamalawe kadaka. Syukur ni nareko nakalalesi kita we apa dia tolo makalesi. Lomi makkegang baca-baca kolalan na sampajangi. Apalagi nareko baca Al-Quran mega kolalan na sampajangi luar biasa. Jadi ibacai Al-Quran di urupu degaga jenne risaliwas sampaja 10 apalan. Ibacai rigau angkana angka jenneta. Angka jenneta. Canya to kolala sampajang 25 apalan. Sidurupu. Ibacai rilala sampajang 100 apalan. Jadi irita manibawang kondisi misalnya siaga pi menni pada masih kita angka sana 5 pi menni apa pi menni tenna kamu na 2 rakaat tomani sampajang wedding ipego ita roni meteta ibaca ni qul huwallah takbir kalima kapitu napatoroko apa nareko 2 menit upake mata jamo 40 menit. Jadi ko tambah-tambahi baca Al-Quran letuk ni kuluhanlah kira-kira di paro nama cawe kamat tau tambah si kula unsu birabbil falaq tambah si kula unsu birabbin nas sampai dalam riwayat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mittetai nareko mas sampaja sunnai ibandingi nareko mak beri jamai. Ya. Mitete ko masam pajasunna bandi ko beri jamai. Maka damagi nareko masam pajasunna ki kang stelanna aleta mani. Magai tani pojiwe. Tapi itu sinareko mak beri jamai ki canya stelanna alewe tapi iritai makmungi. Kamana kasi engka kero koma cocoa dena nulet tetong emeta kakeruto lepang dan sebagainya jadi cukup sederhana ya. Tapi nareko alaleta masampaja koni romon rostelana jadi suka pemang koni romon ro ukuran sini na tamo lebih ke hadir ya. Nareko masampaja perlu ki misalna emiteta sisana masam paja sunnah nacidami mabila mufi ya mabila mufi jadi canya tutup kotimu maka ikhlas tak tapi atiwi naita wong Allah taala engka pura kajajian ya idi pamisangi kerotega naruyaseng matandre keikhlasanna nania madodo keikhlasanna kapura kajajian 2 anak sekolah isi bawa sekolah di sana liburi seso pada lesu ni kampung
Dito na mabela kampon na pole di sekolah. Kadai bapak na libur gitu na nasa iye. Balik ka pala na mapalo-palaw. Da iye bapak. Ero anak pertama ero ya misalnya yasan ni si A. Anak makadua yasan ni si B. Jadi ero si A mesu ni darat na tomatoan na. Apa darat tomatoan na. Nabalin ni bajaiwi. Ya paci-paci ng darat na. Milo labu matan na sewe. Kadai bapak na lonomita na lisat na lamiwi. Jadi naddu ilamina alhamdulillah. Luar biasa. Tapa na podangi bapak na. Kada bapak. Macin na kausat di malay sesa. Welawi sesa lisat na lameta milo ka tirangi guruku kede bapak na ala ni nak maala bapak na bantu na pari kompe ni na pari kanto ni lesu bajan na ro lo ni sikole we nala ni ro kanto na ro sa balut tama di sikole na paterus ang yolo guru tabi agero na lame di sana daratna tomatoy. Kede guruna pertama ni laleng. Guruna pertama laleng mapermisi ni lapong anak ni sia. Taruh nak paling mapermisi guru. Iya nak. Ya. Di pananono bolero yoli pema ke guruna sia. Loki me yolo. Kada magai. Madarat lame pale tomatota. Iye madarat lame guru. Dapat ko pala engka tu bembe ko bange ya daripada mon bawa karo pali-pali di geremi bembe komba alin ni alir bembe alin ni tomatota na piar jinala ni ro bembe na rinringi ya di tengah na ro lalang si runtu si bawana si be kade si be tega ki pole saka pole ka bolana gurutta menapalik nang kabembe nasa na sida kay ka gurut ta bembe agami matalangi gurut ta na sida kay ki bembe nasang lame si kanto-kanto disat na darat na tomatoy oh ya jadi si bebe lesuto bolana wadangi bapak na bapak talima na di 500 sebuh aga talogo kangi milo ka meliangi bubuah guruku. Ya, jadilah pengambok nalik dia nak ladi nak. Jauh ni pasai, malini durian, malini pau, malini mani. Yang jelas, napa capur 500 sabun nalia mana bubuahan. Dia nulai, picangi nalimpai. Natireng guru na, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Agak tu, tabi bubuahan. Ya, boleh kita matuaku. Pertama ni lalan nak. Ya, sana pertama. Lo ni permisi si B. Lo nak permisi guru. Ya, mereka akan. Dia pananono yoli si B. Agak tu guru. Onangi engkai si A tiwir kak lami. Di gago di wala-wala kengi. Sengadin na engkai wani tau musafir pale pangka bembe ajero bembe walangi narima kana na rodena gaga mako kagaku na na dito gaga di wala-wala kaki ala bawan ni rolami wisi kantong-kantongi tireng itu matotta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala koni malaki sidia kalebarakeun riduwe anak sekolah tikaro matana malamu keikhlasan. Tiga tu meringat keikhlasan. Apakah si A ataukah si B? Mancaji ni guru ko ini. Maka deh untuk runtu iriasannya keikhlasan aja yeroyolo asile eta pikiriki. Apa kota pa asile malah de pikiriki maresa-resa ikhlasi. Yeah. Mondri pero asili puang Allah Ta'ala pa pakasili
Kemudian yang kedua, ternyata pada iria senge keikhlasan buana de nak pekareso puang Allah Ta'ala. De nak peega puang Allah Ta'ala. Tapi mapeati bi puang Allah Ta'ala. Wadi jaji puasa asene kami si ekale puasa daule. Padahal puasa daud 1 hari berselim. Wadi jaji pas sedekah 10 sebu kalai pas sedekah mak datu sebuwe. Wadi jaji. Kehati ini tapong Allah Ta'ala. Jadi kami kembali lagi. Loki mei wa ma umiru illa liya'budullah. Ape goki baik yang berhubungan si bapong Allah Ta'ala dalam arti kata ibadah, makoto per yang kesisumpu pada tari pancaji dalam arti kata bermuamalah aja lalu gagal yang kita kata sangadina pong Allah Ta'ala. Kemudian keikhlasan yang ketiga. Sarekwam mengirule runtur ya sangat keikhlasan nareko engkau pura tapego aja tapodangi tauwe makada magamu taita. Contoh Bu, ibu-ibu kepura ki mana sunasu napa tatuana ni keluarga ta jana tapoda makada magamu rasana onang andra-andrewi jana mabela tu keikhlasange makotoro idi orowaniwi nareko engka papedale ta ponci-ponciwi keluarga ta aja na tapodasi makada tapoji moga magamua apa aku ipodangi makoro kurangi volume na riasanya keikhlasan. Siapa tahu tapa makade wi kanjak na lade nasunasutta mindre ipuji rialewe. Yare kita apa makade adodo je nasunasutta angkai riasanya kekecewaan. Aja salafura ni mapego tak lupa ini. Karo guruta pura rampai makada pangojin na riasenge keikhlasan pada nariko tama ki kowesewe nariko laoni ro manyaman ni papenat dingero nasabalawi dena tutolok gili pe mamitai padahal tempo na romaresa papenat dinge loki teme yarega loki buang air besar dena to sempat mawiri-wiri bayari sana papena dinge lari ki loko wesewe dena je ni patulang puna wesewe yun na sesay ki si sana talo bay sumangan na papena dinge magi na to keto mesu dena sedina to lo gilimita. Begitulah salah satu cara untuk mencapai namanya keikhlasan. Insya Allah nareko mapasi mata-mata ki dito kecewa oleh ripak beri na pong Allah Ta'ala. Ibadah yang kedua, neloreto andre gurutta ipasaniasa tungka wattu yanaritu wa'budullaha wa la tusriku bihi say'an wa bil walidaini ihsan. Engka ki sompai pong Allah Ta'ala tonget-tongeng rigau engkana ajak lalu tapak dua pong Allah Ta'ala ajak tapak konsiwi pong Allah Ta'ala tipa kengke kolalan na atiwi pong Allah Ta'ala batuah itu datu daki kita kejanna kiwi i alangi pong Allah Ta'ala punna matanna assewe pong Allah Ta'ala punna ulengi pong Allah Ta'ala punna lisanna alamngi pong Allah Ta'ala punna jadi narik kotipa kengkero inawanawai ipikiri kiwi sininna anu angkewe
Nai tamata makoto parode nei temata. Neng kalinga do cili makoto parode neng kalinga do cili. Puang Allah Ta'ala mana punna tompo nitu asompai. Oh, puang Allah Ta'ala tu. Maga meje tahu na sompai ponga jiwe nasaba nasangi mawatangi ponga jiwe ibandingi alin. Mage na sompe tahu batuiwe nasaba nasangi mawatangi batuiwe ibandingi alin. Padahal sinin na tu anu na pancaje ponga Allah Ta'ala idi na rupa tawe kami napore. Kita idi tawe kami napore. Kita ni na pancaji puang Allah Ta'ala tanaiwe ya kilo-kilori idi tawe aga talok gokang tanaiwe. Na pancaji puang Allah Ta'ala waye ya kilo-kilori di rupa tawe aga ligokang waye. Eloki patame batolo ewading, loki pasipole ke batolo ewading. Namo magalas na macholo tapalosi kitipo iwading. Napancaji puang Allah Ta'ala piwe ya kilo-kilori di rupa tawe aga talo gokang. Napancaji puang Allah Ta'ala anginge ya kilo-kilori di rupa tawe aga li gokang. Jadi ini tu palipore. Narimakuan nanaro tasale rupa tawe narekomelo isompai malamaiwe. Jadi koloki masompa isapa ni garo kamina pore pi ibandingi rupa tawe aja na yawana rupa tawe. Contoh bicu di wijatta na bawang de na mungkin meloki hormati wijatta na rekoko boleh. Di magi nasabak maka daki lebih pore ka ibanding wijaku. Na lebih pore wijatta ibandingi ripancajinna puang Allah Ta'ala risaliwanna rupa tawe. Ya naro. Kadang regurutta andai kata engka waddi isomparilenne puang Allah Ta'ala isuroni tawe sompai tomatoanna nasaba lebih tanre tu lebih pore tomatoanna ibanding alena tapi dia na waddi. Insya Allah sini na tomalabik yang kehadir narikoro irenungkang ito tuda-tuda pikiri kiwi anu na pancajiwe puang Allah Ta'ala malamak ni tu masompa ki puang Allah Ta'ala pala disompa ternyata bulu bicume. Ternyata saloe bicume jangan ni panoresi sesajian ternyata pungajue lebih pore muka. Jadi loki me isompe puang Allah Ta'ala aja lalu ni Pak Dua. Apalagi dalam ayat yang lain nigi pakonsi wi puang Allah Ta'ala majapunar itu sininna deceng angkewe na pego ya angkewe pura ipat depungan di puang Allah Ta'ala lewat malaikatna hancur manang narik koro pura masampajang hancur sampajanna puasana patulunna padana rupatau hajinna dan sebagainya sininna dece-decenna hancur manang narik kon ke pakon si puang Allah Ta'ala apa dua talumo pa yero dua talumo pa pegok mo pero resange gok mo serika napakon si puang Allah Ta'ala matoje nasi sompah tapi carana na cecek puang Allah Ta'ala sambungan na wabil walidaini ihsana makoto paro engkaki dek na tomasompak ke tomatoata tapi neloreki puang Allah Ta'ala mapedecing ke tomatoata. Jadi sompe puang Allah Ta'ala aja ni pakonsi
APDC ki rito matuatta. Age sama APDC. Gau tak nenia were kadatta. Ia engkewe nasi tuju itu matuatta. Selama iro pasuruan na tomatewe di nasi tolla agamana po Allah Ta'ala. Tega naro riasat tomatuatta. Ede guruta canyatu iro bawa jajaki tomatuatta. Ambo Indo tomatuatta. Guruta tomatuatta to yito. Yang ke pura pak guru ki beko sikole makoto paro riseliwas sikola. Guru pangaji yarega na pak guru aki anu madece tomatuatta to itu apa iya na tu jajiangi pak disengeta di nirisem masam pajangi benecanya guru pak guru ki di nirisem mengaji benecanya guru pak guru ki mengaji di nirisem mak bacewe mat tambah benecanya guru tak. Nei runtuk ni apa lama lepi-lepi gara-gara guru tak. Tomatuatta tu itu APDC kiku guru tak. Yeah. Kemudian yang ketiga, tomatuatta tu nareko pura ni berkeluarga matuatta tomatuatta tu sanur. Jadi terlalu tawangi nalur mana ki APDC ke. Ya. Sampai agana Nabi sallallahu alaihi wasallam aku ni tahu taluewe, ya. Dua itu pajajiatta, matuatta, gurutta, fangojinna tu ibadah engkewe dece engkewe gau, napo jika puang Allah Taala yar gana dia. Kada Nabi tak ridallah, pi ridal walidai. Masam pajaki, loi rita sampajatta napo jika puang Allah Taala. Irite tomatuatta. Komario tomatuatta mita ki masampajang makoto tu pongalata. Masidaka ki irite tomatuatta. Komario tomatuatta makoto tu pongalata. Ibanti padatta rupata irite tomatuatta. Nareko na foji makoto tu pongalata. Sutillah fi sutil walidai. Tapi namoni anu madeceng ipegau komabaci tomatuatta mabaci to tu pongalata. Iya, apalagi nareko anu makalalle minna sininna to malabikin kahadir. Kasi dito riwayat ro tempono pa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedi sahabat luar biasa ibadana. Ya, kosong pajak berejama mani puasa sikiri baca-baca Quran luar biasa. Tapi magai iwe sahabat na kanelasa irite ko bene na samanna lasana di nagagalalang ajapan itatamba tatamba lasay gangkan na rubenena loy malapor ko nabitta surona Allah Ta'ala kero kasi keluarga ko malad lasana yang kede nabitta Bilal, jokka ki gerik mita ye orwanena roh sahabat tasinana denang kaniruntu ko masigi alasi pale loki mita ajilattu Bilal ay nitai nasakarat na je tawe ipamadan ni je sahabat ay jadi Bilal sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Sahabat. Tabaca la ilaha illallah. Dinulik baca. Tojo iruli lewe dinulik kedoewe. Baca la ilaha illallah dinulik. Wek kadoe katalu na tuntu dinulik. Jadi mah permisi Bilal. Lo podangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau sahabat tak kasih ipamadan nih. Nah dia nulis puan de la ilaha illallah. Dia nulis. Tujuh ililai we.
Makanya kapan hari kui di joka? Jadi Nabi tak joka. Sahabat. Baca la ilaha illallah. Dia nulis. Nabi tanah pas sahada dia nulis pada la ilaha illallah. Padahal luar biasa sampai jalan. Jadi kada Nabi tai temapa ke bawah yo. Nah podani benena. Tuo mopi ka tomatuan na ro. Tuo mopi matuata. Iye. Tuo mopi makun raya orwane kasi mati. Tegi monro. Asang ke bolaan kuri dia. Nah kadai Nabi ta Bilal loki moli tomatuan. Ya. Jokka ni Bilal lo moli tomatuan. Nah kada kipurenno ki adere nasabaan kana taro ya sange yewe menurut dalam sejarah asan Alqamah engkaro anak tae dinule puade la ilaha illallah nasakaratna akrela pongindo naruntuk nitu pacalan na pongalata ayasan nasang madorake koya ya joka ni pale nasai demelo joka Nabi tamasro molli kena sedemi lo joka tarur ya naruntuk pacalan na pongalata pangkatongato itu tomato lamunya Allah. Iya, beberapa bulan yang lalu engkau tomato magalila deko wijana agana po. Pura dewa dampengang inaponi rosanna anakna pura dewa dampengang ilino akira. Wah, nakulena nasana paku ka ruijaku. Dia pernah mulai maka dato kai deni tadi cetirona deni mi tadi cer tomato wijana romato. Jadi dia nalojokkan lesu Bilal, esuronan Allah Ta'ala, dia nalojok. Dia namilo. Magina dia nalojokkan nasang tersinggung nasabah ampe kedona wijana. Calowoy, dia namilo jokka. Si Bilal calowoy, dia namilo jokka. Jadi Nabi tasisalo. Magi dia talojokka kasi. Kalau dia pala talojokka tak dampangan nasa. Dewa dampangan ni. Ya. Anurulana riwayat akade Nabi ta kode palet tamelo mak dampengang di Bilal oli dua telu sahabat tak pada pungang aju maka dah magi talo pada pungang aju nasal bimi afin nalino manre tubunna iwe Alqamahe ibandingi apinna pamatu akhir masih sedenu le puade ro la ilaha illallah nasabak dia kalau madam pengengi lebih baik tunai berak mati sisa ni. Tapalai perasaan nak kasih lepung indo. Disuruh Allah Ta'ala. Wadam pengen ni anakku. Dek nani tuntung na puada ni la ilaha illallah menghembuskan nafas yang terakhir. Kita na ini. Agami dosa na anak tak kuidi. Disuruh Allah Ta'ala tempo na tubo timparu ang kapapedali wirengi ke puang Allah Ta'ala meliwi kain dua na palesu ni rokainge dua sida pemoka tuda si bawa manituku benena na ro magi rokainge na paterusan yolo benena makada pitte dindi ya ye patumatu apit teremu aleng emak koni romonro tersinggut to pantuan we kasih anakku nakulena batiku pera-pera madicengi upasikola ni upakoni magi nalabirangi benina ibanding iya gangkan na yan roak alla lengang usalaini bola lo nak di kampung mabele-bele wecek dek iya nasabak ketersinggung aku sini na to malabiki yang kere masir po Allah Ta'ala jadi loki medi isompe po Allah Ta'ala tongetong ajak lalo ni Pak dua kemudian yang kedua engka ki mapedeceng rito matuatta rigurutta rimatuatta narikon kamatuatta nasaba prinsip na gurutta almarhum ke Haji Muhammad Harisa pura dek nun lemmi ta decen rilino decen riakera
tomadora kai ri tomatoanna nania ri guruna. Makotoro idi to ki wija-wija. Namoni maga jana ampena. Jana wirekadanna wijatta aja lalo nato katapu-tapu aja to kalecu-lecu na senge tomat gurutta. Aja ni tanro wija-wijatta nasaba makaretto ngetu wirekadanna tomatoiwe lori wijana. Makanya roh kira-kira orang pengeki Umar bare puang Allah Ta'ala aga ipalatu kakira na watiwi ang kakipat du pairirana atau tungata sarikwa mangi mancajiwi asalama karilino nania asalama karyakira. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.